we want to thank you for taking part with us this Tafesilafai Sunday. As a member of Tafesilafai and Second Psalm 1 Church, we welcome you to fellowship in taking part of our songs, our scripture, our prayer, and the word of the day. So thank you very much for joining us. I 20 yelele
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
mawhailonga o lo mātou wanga nuu, le to'o, le fue, le tānoa ma le ama. Whatasi e mo mātou tangata ato toa, e osi no tātou wā ma la o fio. A fiu mai anganga pa iae, se e sausawina o mātou tangata te totasi, ni a mātou a watu o ile tāpo inga te tau ma la o fio. We bring symbols of our culture, the to'o, fue, tānoa, and the aba, and our maulis inside of us, so we can establish a meaningful connection with you, O God. Would you receive our praises as we honor your name during Tafesilafai this year? Amen. You may be seated. Tato o mata nei tapu inga bese te inai tato special choir. Imi i asui o i lo tato.
Tai au le nei o tātou mawhawhau i le nei malai. Na whau e te tai o le nei e kalesia. Tō o Tafesilafai. O le tanga mai o le nei tausanga e ese le puni loa, ese le puni matatoko. I whatalofa atua i le tātou e kalesia pe o le masani ai. Whatalofa atu fo i le tātou malo o mwhai o na whatasi mai ma au wai Tafesilafai o le nei tai tausanga. Pa ia fo o le tātou o tunu o mwhai o na whatasi mai i a wala ese i sauninga o le Tafesilafai le nei tai au. Ia talofa. Le manatu e whapea e le isi na whiwhiri sa moa e whaimona tupuanga. O le tua marana pule whaso soa na mawailo tātou tofi. O tātou o tangata sa moa. O mate sau pa ia o le tua o lo whatontonu wina aile sui fua ma le ola o tātou tangata. Le nei whaina tātou mafuta i le nei tai au mata mo fili. We've carved out this third Sunday of July and called it Tafesilafai Family Sunday. We've been doing this for the last 28 years. We are grateful for your participation. We welcome you wherever you are on the Samoan identity continuum. Whether you're 50% Samoan, 25% Samoan, or you married a Samoan boy, as we say here at Second Samoan, this is our family. So I welcome one and welcome all, and as you worship with us this morning, I pray that God touches your soul in a special way that moves and inspired you to let Christ be the center of your life. As you encounter the challenges, the setback, the uncertainties of life, may the Christ event ground you in the knowledge that there is a God and that God wishes the best for you. Let us pray. Le tua o ngana ese. Le tua o nganu ese. Le se sio matou na filifilia le nei ngana ma le nei nganu. Matou te whana nau i ai. Ale mele nei mo matou mo tinoa. Sa e filifilia i matou na te pena lo matou tofu. Ana ua na mua lava. Ua o mai lava i le nei tai ao. Le mele matou te avatu ai, la matou whaatu e, la matou whaftai, la matou whamanu, ma whanetanga i ate oe. Una oe e saunia se tofi mo i matou au matou iai le nei lorani. O matou mana tua ai upo e Yesu, le li i male ao le nei e kalesia. Whamai e tele mea no nofo ai le maotolo tama. Ana le ai po o waru e sauni se mea e no nofo ai o tau. Le pumoni lava le li ie o matou tapena ina le nei nofoanga. Le nei malae o matou whae mo ina o le Tafesilafai. Nia matou lotu mai ai ma matou wiloa. Olo matou ainga le nei. Matou teo mai ma langona ese ma manatu ese. Tō whamanino ese. Atasi lava lo matou tau. Oi matou le ainga e tasi. Le fo matou fatuina ma te pena le la au le nei tausanga. O matou oto fo i se inati mai a matou tala tuku. Ina i mamanu ai ngā wenga o le nei tausanga wha Tafesilafai. O le matou titalo le li i e whatasi mai pēlo o ngā ngapa ia i ai matou. Fautu e nā matou tō mo whaina. Ina i manui ai mea uma matou te whaia. We thank you for this space that we've carved out over the years. We call it Tafesilafai. It is a story from our heritage
We've constructed it using words, using space, and using our bodies. As we come here every year for the last 28 years, may we be rejuvenated when we remember when it was first started in our midst. We are grateful for the leaders that captured this vision and created this space where we can all belong. Over the years, it has gone through trials and tribulation, but we continue to be helpful. We continue to be encouraged because it's not an idea that was made up by people, but it was something that you gifted our people with. And it is our prayer that when we worship you this year, that we are equipped with those necessary capabilities to move this platform to the next level. Afapela va yese mea mātou te mana nao, iai le li ie o le nei. Na ia o matasi, o mātou manatu ma le finangalo o lau fiu. Ina ia avea le Tafesilafai o le tausanga ma le tausanga. Me toi whamanatu mai e ia i mātou o mātou tua a ma o mātou tupuanga. Whangaina fo i le nganga pa ia tanga vai o le nei tausanga. Ese le puni loa, ese le puni matato. Whaau pe ngaina i mātou. Nei oa nei o mātou whao ngaina pupuni e te tau ma le puni loa. I le tonga tonga. E whao ngaina i mātou puni loa sa ini ele manuia loa loa o lau fiu. Ma le puni matatongo, mātou te utu ai manuia la tamai. Te talo ne e whamanuianga lau fiu e te tahi o le Tafesilafai. A mata mea i mātou i nei, a le mātou tofi. O lo maota tau ave so se mea o iei sa moa i le lalurangi awa. E iei lau whamanuianga i a mātou, whamanuia i lo mātou tofi. Ma i e whaongaina ngā ruenga whatau waa le Tafesilafai. E whalau te leina ai lo whina ngalo i lo mātou utu. I o nala mātou te talo whaitele. Tuna atu i lo mo lau fio ma whanaunga te to tasi o tangata lava ia. Me o lo mo mawhai o mātou loto. Ua lona e sila fia ma mamai. Ta mase e tali mai e tu so lau masani. So afo Yesu Kiriso lo mātou lii ma lo mātou whao. Ole maa o tuana. Say
e o te minero tātou pese rono lua. O ina tātou la fonga, o ele me tātou o le la fonga e se sauina le ni tai a. Tātou nātu le te tai o Tafesilafai. A wanga ruenga o whenga i ngā tātou. Ala tātou pese i pese o te ina i tātou i le special choir. Oh
le nei tupe mo le ngā luenga al Tafesilafai. Ne whawhaingo fia en whatu mo mina lo mātou no whuanga i uwhai al malo. E ngata i lea leo fwoi nātu o mātou wola, whawina aile nei whata manu a wātu pulanga tala vōro whai mai. O le mātou tatalo se e talia mai na whamiwia i la whanau na mātou whai. We carve out part of our resources to continue this space for future generations of our community to come and call it home. Would you receive our offering? In Jesus' name we pray. Amen. If you want to do all that to Fretawina, may the whengenga mumua, le kenese o ta o skula valu, mata tato o whetau o mumua e whepusfulu. Our reading this morning is taken from the First Testament, Genesis chapter 18, verses 1 to 10. It's in your bulletins, if you care to follow. Kenesum ta opus fuvalo fu momois fu. Atato fitau e na masani ai. O faali mai le li ia te ila ua, ia te ia i le aluna ma mere. Au nofo ia en fai tuto olo le fale ia i le oli. Whapea atu fwoi uia, leli ie, a whai walo whaina mai nei apu oe. Owane e maliu loa i a te apu lau ona. O te o mai fwoi sina me ai, e whamalosi e o tō loto. No tō oi lea. Wa me leo o tō mai ai i la o tō ona. Ana la tō tani mai lea, e te whaia lava, pe ona e whai maina. Mai ane leo Abraham o ni whale ia i Asara, o whawhe atu, i e wawe o na ame sia o whahawa, o whalao le nei, se tōru, i a palu ma whaia i ni poto i a retu. Mo e leo Abraham o ilo na lafu povi. Au mai e ta mai povi, e mumua malelei, ua watu i tau le lea, ni whakawe leo na ngausia. Ame fo yo suasu se toa, na suasu su, ma le ta mai povi sa mausia e ia, ua lau e na atua i o la tōluma, au ia o tuane a te lato i alo le la au, na lato ai lea, Lato whai atu i ati ia, o whea o iaila wa vao sauna. Whetau se i oru whepusfulu. Na tani mai leo ia, whauta, o loi whale lapa, o whape atu leo ia, o te toi fwoi mai lawe atu e ni la tausana. Whauta fwoi, e whanau mai la wa vao sara o ni tamatani. A whalu no ane kua sara i whai tuto o le whale i, sai una tua. Mai whenenga fō, lukam ta o wesfulu, a tātou whetau whatasi na whaupetos fuwalu, se whapau mai whaupewhasu lua. Our second reading is from the Gospel of St. Luke, chapter 10. We'll be reading together verses 38 and 42. Lucas furu hopetos fuvalu la tato fetau fatasi iai. Fetau. Lato wo, na
whapea tu leo o ia I tasi ai. O le tasi o whine fo ia mo ia mareta. Wana talia o ia I lona whale. O lona uso fo ia mo ia maria. O no fo ia I lalo I tafatafa o pai o Yesu. Whanongo I lana whetalainga. A ua ti ha mareta I whatu aima. O tu mai, o whapea mai. Lea I e te le manatu mai ea. Ina o tu mai lo uso ia te a o sao ni to tasi. Ia e whetalai ane ia te ia. Ia whesoso ane mai ia te a. A ua tale atu Yesu. O whapea atu ia te ia. Maretai, maretai. Ua e popoli. Ma ua populo loto I mea te li. A o le mea lava e tasi e ao ina ia wako. O fili a fōke Maria lea mea lelei, e lea me seina ia te ia. O te talo o te ni uma tātou te whaitau ma whakamolongo ai upo ana whionga. Te manuia I tātou ma vi I ai lona suafa. Ia whapena ina fōi o le whaia e nei aso o tātou whaitau ai ma whakamolongo I upo ana whionga pa ia. O le o tu o le Tafesilafai I le nei tausanga, puni loa ma le puni matatongo. E tala ese lo tātou o tunu. E pe o le anganga o le tanga vai. E pe ese lava ki puni e pu e le ika e sami loa. Ese pupuni e pupe ai a I le matatongo. Na ova ai I la fioanga leo ofu I manua. Pe a pu e la lato wika leo le tule. O na la langa le tina o lopolopola e ta upupuni. Yo na ave le I tai. E whapea le tala e o I tai I le loloa. Ave I e pupuni e tau ai. Na tuli mai leo le I ana I tua e le papa. Le puni matatongo. O vai au e I ai le whainga e tangata o le whaiva. E se ale puni loa. E se na to tele o tangata e whiamana mia e pupuni ina le pito I tono o le awa I fafo. Ai ala talata mai loa I le puni matatonga. Le mea le paulia ai I le ia. I o na le to tele leo ni tangata e whiamana mia. Fili la I o la polopola, tu I e tono le I o na toso le ana I uta. A tono o whai pea ia le winga leo le neia fioanga I le atu Samoa. A pe o le nganga lava na e tasi. Ese le puni loa. Ese le puni matatongo. Ese le whatufunga ina o tangata I le loloto. Ese le whatufunga ina e whimana mia o I le papau. Pe le nganga au tū le nā o le nei aso. We have translated the theme for Tafesilafai this year to say there's the content and then there's the context. And you would not be able to live life if you're not able to distinguish well the content versus the context. I'm looking around the room and there's a lot of us that make up this room. We are part of the content. But we also gather around the context of Tafesilafai. It's a cultural platform that every year gets languaged. And regardless of our content, we should be mindful of the context.
See, there's a reason why you're joining us today, because your content is part and parcel of a bigger context. And here's the wicked part about this truth. We, as a Tafesilafai Samoan group, is just content of a much bigger Pacific Islander context. And when we put too much focus on the content at the expense of the context, then we will not have the blessings that come from this theme. Esele puni loa, esele puni matato. You see, even when I'm looking around, we have Tongans, we have Canadians. And if we focus on our content, we can see the differences amongst us. So what we do is we look at the context. So our content becomes meaningful. Esele puni loa, esele puni matato. A focus tele tatou le puni matato. A manatu le tangata o tāu atu ia nei lo isi tangata. O na ngalo le tātou le puni loa. Ngalo le tātou le context. Pio lesi le mea e lape ai le sailinga manuia a lo tātou atu nui nei. Ai se a. No po mai a tātou ma lo tātou pumo mo'o ma lo tātou puni ma tātou mo. And ngalo ia tātou le puni loa. O mai a tātou ma tātou manu lauti, po whena maua mai ai le pumo mo. A lea wa tātou o mai le puni loa, wa ngalo ia tātou. Christianity suffers from the same thing. If you look at the continuum of Christianity, if you focus on the content of your faith, of your brand of Christianity, you will miss the context of what God is doing in the world. Just as other people that received the Christ event also were so focused on making sure that their content is intact and lose track of the context. There are two stories that we read from the Bible this morning. The first story is the story of hospitality. If you've been a Christian for a long time, this is a familiar story. 3 strangers happened onto Abraham. And Abraham extended hospitality to them, gave them food, drink, and he went to his herd and killed a baby calf to provide nourishment for the 3 strangers. And just as they were leaving, they said, "Where is Sarah?" Because these strangers knew very well that, these are contents of a much bigger context. So they asked for the woman that's responsible for these blessings. See, those 3 strangers weren't just any 3 strangers. They were God manifest. So they grant a blessing. They said, this time next year, Sarah will be with child. It will be a blessing to your family. Of course, Sarah didn't believe. But that came to pass. So, when generations of Jewish families and people heard this story being regaled over and over and over and over, they lost track of the hospitality, but focused on the blessing. They lost track of the heart of Abraham, but focused on the content. And in the process of focusing too much on the content, the context suffered.
Because in the second story that we read, and this is about 3,000 years later, the Jewish community have embraced this idea of hospitality. And when Martha focused on that hospitality, she missed out on the context. Right? She missed out on what is very important. You see, her sister Mary, rather than busying herself with the day-to-day hospitality rendering, Mary was sitting at Jesus' feet, listening to truth, listening to this idea that we can inspire to be something so much bigger than the content that we are. Martha was upset. And rather than telling Mary that she is not doing her job by being still at Jesus' feet, she said, Jesus. She blamed Jesus. Jesus, why don't you tell my sister on how to properly become hospitable? And then you know the end of the story. We read it so thoroughly this morning. Jesus said, Martha, Martha, you are troubled. You extend so much emotional capital on so many things. In other words, Jesus was saying, Martha, you are focused so much on the content at the expense of context. And then he said, you see, Mary sees what's important, and she has selected for herself that which is more important. And no one can ever take that away from her. See, Jesus said Mary was mindful of the context. See, we eat every day, sometimes twice a day. But words of encouragement, words from the gospel, Jesus' words in the flesh, now there's something that lasts forever. So our theme for Tafesilafai this year is content versus context. One is not more important than the other, but you need to be mindful of both. And whenever you feel yourself as a content, be mindful of the context that surrounds you. E pe o nai whamalamalanga nā motu ngā awha nā le whailaunga. E moli atu ai le sosia o lo e tutonu o tātou wala ngā upu. Ese ale puni loa, ese le puni matatou. E te le alu matatou ma ave se puni te le. E te le whanaina se lango i se pasuka. Me mau tutau. The same time for it. E te le alu i se misa e tau whanainisi ma se naifi. You don't go to a gunfight. You don't go to a gunfight with a knife. I think that's whamama maina nā manatu nā. Ese lava le puni loa. Ese le puni matatou. Ia, na tala muli. That's why nafina o awa ia le sauminga o le Simon Molly Award in the city of Carson. Na wha maupu e ai la le tūranga o le tina ia muri angatele mona Protestano. Ia tau sanga e tele sanga lua e the city. And whamatala e muri anga le tala o te manatu. E fito e tonu lava ma le thimo Tafesilafai, whamele tala le tina. Tele e tau sanga o ngalua e mo le city of Carson. Whataulo whale. Uma whataulo mo pohonga. A ye mena tupu, lua tau sanga tau ai. Wo mai developers tangata e te tele alato tupe. Ma whataulo lau ele nei lalo o lona mo pohonga.
e develop ai mo meu condominiums mai si fo I mea fifia developers e develop. Ona whai atu o lera City of Carson. E tu atu ia nai masina I su e le mea o le tangata. Langa me la sea o whanua. O whanua noa lava la ia le tina I amu le angai. Mo I lava leo o wha mau pu e pueina e le City of Carson ona tūlanga. Ona o whautuanga fo I ma recommendation na whai e si fo I tangata Samoa o le City of Carson. E pe o lana whanua noanga ua leo toi nofo I le city. Ona ua gentrify out o ia. Ona la nofo I Te Hapa City. Ia whamatala e uri amalana tautua I le city. Whenga wenga I le library. Tele tangata sa whasoswani I le tātou o tunu. Ia leo o le tauroto inga o lona soifua. Ia leo whapeina o na whai o ia. Ona mele tano so e ata tātou le wealth inequality. O le mele nā. O lo tupu I ata tātou. So mind the content, but also be mindful of the context. Langa me whaiona le le content a oe, me whaiona manuia lo ainga na o oe. Ai a ngalo ia oe le context. Ia, e ru manatu e le ato toa. Na mato I le ainga Penelope Tulifau. Mene whamaila na tala na whae uela na launga mata mo fie. Whamai e sui whainga atu mau whawai. E lo manatu e te lea fo ile nā tāua. I se mwhaio na sui le puni loa ma le puni matatomo. A le whawai loko le manuia. O le whaseina tātou, e ala na tāpua I tātou I le tua ina ia manuia. A whapele manuia seisi, ia tauna whisili. Tauna whisili po o sa o ea o na whaila tātou tāpua ina. Pele ai. Le ngata le manuia I tātou teini. A whape fo le manuia I tupulanga whai mai o tātou tunu. E tamau ainga lawa I o le tua. Le mwhai tangata o ngā wini ili mwhamatala. Te le fui o le vasa. Le fu tātou maua le nei whātu funganga. E ese le puni loa, ese le puni matatou. I wa tuk nei ia I tātou te o atu le mulalangi. I ma whapeina o tātou whaia. La whangata mai I upu whiwhiria I loko nganga whiwhia o loko nganga whawhtai. Wa ia tusulu tino lo tātou mafuta mana ia tātou woma o me mai. Ia la talo I manuia Tafesilafai o neto sanga. So wistemi sa watu te telefono e. Fitau I maloto pa ia. Ia la wha lauder po kalama le ne yaso. Tau te minela tātou whai ui le pese, sa mia la le pese. Le pese leana fatuina e le sunga le awa o sufuina se tu suasua. O lana tautua le nei malai o Tafesilafai le whangaloina. Wa mea lawa nana malanga mai le awa. Ia tausanga e tele o le whangaloina o Tafesilafai. E whalau ia fatuina le nei pese, le ape pese le tātou. Au whi pese. Ia tātou te mana tuaina ai le Tafesilafai o nei tausanga.
No I le rehearsal of bese ana nafi. Na fiside ele I tine le titi le bese atu. What does matena dau mean? What does and she was asking that question because that's what she's singing, right? So and I didn't have a good answer. I didn't have a pithy Twitter type of answer for her because it's her life. You can't do Tafesilafai as an event 9 to 5 because the content may be here, but the context it's everybody's culture. Ne te au manatu second Samoan pe o tole ina la au le o manatu fa mawalunga fa pena. Le ore tofio Samoa au le rangi au. O te whai atu le tala nei o le winga nei a le tua. A whai e le ta pena e ta tōne mea. Sami e le tua se au wama. Whewan whina au. Ta where tofi mai tātou. Ia e apo mai e isi tupulanga. Si on mena e ta ua i le melea po le alawa I whea lo mai tau mai. E mese o e le o tutonu o le maota. Mai tau mai o le se kola le whai au. O le se pule laa e masani. E se a mai tau po whelawa me si o le mele na e lape ai I le whatuatuanga Israelu. Ona o manuia lo le Israelu. Ona manatu lo le o ia. O ia te au le tua. Ia na tau si whatupua I a leo lona wala awina, lona tofi. Ia ngalo ia te ia. Ia la tau ina whasato o ina le li. Ina o whaali manino mai le tua. Ala I lona alo Yesu Kiriso. Ia nau tau si la fia matato I loa na whao uma apa ia. Apera amo mala na whanau. Ona. Le yutai a fōlea na lau langa I le li. Ia, asua tu malo I puenga e le tātou au tāpuai. O ne whapele winga le space lea. Si e tautua ama reta e a velo ma a venga ia te ia. O ne taura ina sui. Taura sui. E ia tangata e le te tau mala tautua I se alanga e ti ngā.
whengata fo I mamafa fo le venga. A ia tangata e se mana I o lato tautua. Ia o te lau tatou, ia o tatou ua, mo te tau ave, fio ngā le tua, wa nau I tatou I le mea nau I ai maria. O me le ma whaila we se isi o na we sea ma ia te ia mana na whanau. Ia tau ni alofa le tua ia whalau te reina le nei malae, ia tulai mai fu inisi tupulanga lato te ave le nei me ingatai, ia walawa le vi ingo le tua. Ia la whangata mai I upu ai mo te latu whaftai tato o whipese. Whamai nei. Ia tuamura na ngā mapa ia o tu si pufonga. Ia wha ofu e una I inga e li aso. Ara tato whai u le talo. Let us pray. We ask your blessings upon us, Lord, and that you continue this conversation that started 28 years ago, where we were creating this space so we can be as a people. We ask your blessings now as we come away from these hallowed grounds. O mātou o fo I si uire nei tāpua inga. Mātou mafo whaura roto I lau wala au I o mātou tangata ngā lulue. Se I lofa mai e whaonga ina nei tāpua inga e whatufunga I nai I mātou. Mātou te atu wai mautu le manuia o lau fio. La mātou tuua. Le tumo mai o mātou lunga, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaoa. Le lofa muti vale o le tua le tamaa. I me mafutanga le motusia malawa ngā ngapa ia. Ia mātou lea malau whanau whatutua I le lorangi o au. Nei se o le whakavau whakavau.